Hello, Tuni Kuki News. Vezose na bon chaben lem ni vin tunin chong igam sungova thil so le thupon za chom ho new cha update hin bol kit no hitin tu le tu a hi gamdang danga thupoi na za chom zonga omen hi jong le new cha hin update diu hin tin tuni 6 January 2026 ai ta in nisim gup ihong lung tau kit tawin January zong hi hello ka ang sai kit deng dana he ong ta in tu ni thu so ho hi in sai diu hi Lamjathang Haokip le James Haokip zong hi Thadou Ahipoi ti a phon do na AHIN nei vin hi chi chung chang ho zong hin sai hi tin chule seitol thil so na chung chang a hi NIA in hol chil na nei ta ding ti a hi in hi chi ho thu hi hoita he thim na divin hin sewitin tunia Kuki CHATE i boy now hi sangma ma hi ta in AHIN la center in na sa khama zong enei lo hi ipg am i het deu AHIN zan hila a seitola thil so je a tunia ma hon shut down a bol ba kiphin na cha chom AHIN bol ba hi le tua hi NIA khutna hlung peijing na hi chi chu e ho inam sungova ALHASAM na khatnu aphat chenga mi pin government pressure bol lo hit I chung thu ki seiding I deiwa again the I ha sat na ho hi ahung ki le theina ding le imol so theina divin pan law hi ti vai le tu ai ki nop sa hon nai poi tu a hi ha gen thei hunu ha panai pan hunu hi chi chu a hi in hi ta chu igen thei I ha sat deu I kicha na wa hi la khonung le hi chi sanga gen thei ha sat na in tho ki de we ti hi avela ki sei hi ta in he thim povin hi zong le hi chi chung chang ho he thim ne de in sei wi tin chule Venezuela leader pa amazon hi US in anamando in US gamsunga court anakai ti ho jong hi mo ai ni chewa hi EPP2 atan khumawa aman EP2 asayam ti ho jong hi in vet deu hin tin UNSCR jong hi hi chi thu a hi emergency meeting ana uma ke ho na ho jong anei wa hi in hi che ho chung chang ho jong hi update in bol de wa hi ama sapenin ga velo hen tu le tu a boy na ho NIA in NIA khutna akoilut ta ve ti AHIN aji chu mi tampi ki phin a hi ve mei te gam sunga CSO kiloi khom tampin jong ita chu complain AHIN bolwa agang theilam pe na hichiwa bom hin kap lut ama ho saida na chu na bom hin kap lut Bisnupur district sunga hichito bang nganu kon kiti na muna thilso na mini ki to kha na chungchang hi investigation phateta a bol hi hen hichiwa bom hin kap lut ho hi got na pi hi hen ti AHIN la hichi I to banga pan AHIN la ding ham NIA khutna bang apelut ta ve ti AHIN zan ha jong chu kana sei ta in hichi thilso chu e ho langa ko na bom ki kap hian lang la agin zong ding hi chilanga akhi kap na langa zong ging ding achu na zong ging ding aban la amani chu akeng bo ki tong khalo ding ai na akeng bo ki tong khalo ding talde jeng hlon ding ai AHIN la hi chi to bang chu Ahipoi in hi zong le mei te hon zong hi chi ama mo wa Ahipoi in a hen na sa a Kuki CHATE thi mo chan theina dinga hi to gon amazing wa hi ni chewa hi Kuki CHATE phateta pan ilawa nga hoita ta lungel nei ta thu isei deu hi dei sa na ong ki phonge ti AHIN hi chi in hi AHIN veleu chun hi chlai la a hi a bom po na ti a avet sa wa hi in hi ta hi bom ana sa chu henge alang khana chu ki boilaya anaki kam sa jong hi mai thei AHIN la tu le tu a ki kap tha wang Ahipoi ti chu ke chin chat AHIN security khujat uma mi hi chalaya bom ka kap lut ding a hi lo le mi au mom lo wa chu koin hi chalai chu bom agamo kap lut ding ham na aphat mo ai le chiwa mei te te ni hi
numei khat le pasal khat hi chiwa chon sedinga chi hlon hi chiten in aga ki hlopu chu boi laya anaki kam sa jong hi tamai the a hi lawai le amani hi bom kama chi a bom kam hlon chu amani le amani ki tong kha jong hi mai the na hi chi chu a hi ni ji chun tu le tu a hi police ho hi ngai na sata government hi nga pressure a bol je win mai te hon pressure a bol je uchun ama ho khutna hi talo ding in nai in hi chi chung sang thu hi ahin khol chil dinga thulu na anei tawi ti jong hi mu ahin alang khana Michael Lamjathang ama ahin thil heto lo hiela mei te langa pumpana panga hi chiwa jong hi BJP min mangcha a BJP min mangcha a jong hi thuso a bolvin aban le hi chilanga jong hi ga vekil leu chun Thadou community international ti a hi kinin hi chiwa jong hi iti a register ki bol ham iti a hing kisiam do ham ep ham ti jong ke hello a hi wanga tu le tu a hi ama hin press statement bol thei na zo se hi mangcha Kuki CHATE demna phat chenga thu asai pa wang hi phamo akisale na hi azi chu hi chiwa bom ki kam chu Kuki CHATE na kam ham mei te na kam ham na ki hello hi chu thu ki chen lo hi bo chu ai wanga aman hi chiwa hi Kuki pum ngo a Kuki supremacy hi chi Kuki ten thila bol hi narco terrorist hi tia thu asai pa wang hi imi isa khat hi jong le kidei lo ai ti hi ipong do ke no vin ngaban le hi chi chung cha ngai Kuki history identity protection committee tia kimen vo hon hita chu Lamjathang le James chung chang thu hilchet na ahin bolvin hi chi sa pawa jong hoita azi o hen mei te hon jong anamu te deu a hi in hi chiwa ama hon asei na wa chu KHIPC hon thu asei na wa hi Michael Lamjathang a hi in Michael Lamjathang Haokip le James Haokip kiti hi Kuki CHATE suchaweiding Kuki CHATE sumin setting ahong kisim hlon a hi in amani hi athing ta Thadou community jong Ahipoi Thadou clan jong Ahipoi ti hi choi chawai hoita na simlo jon sa pawa ji o he na Thadou clan a hi hlon po in amani hi Haokip a hi hlonin Haokip ki ti chu Thadou te upa a hi na Thadou te upa a hi in hi ji chun hi chiwa Lamjathang le James Haokip amani hi Thadou a hi hlon poi ti jong hi hoita ta a hil chet na ahin bol chu ahin bol wa aban le tu a hi chi Michael Lamjathang le James Haokip ki tho khoma hi TSA aban le TIM THRA TYU aban le TCI ti ho hi amin vove hi che ho mina hi aphat chenga Kuki demnan thuso abolve ti hi chu hi chi he thei deu chu Thadou student association ki ti ho loi hi Michael Lamjathang le James ki peina aban le Thadou in P Manipur ti jong he amani ki peina Thadou human right advocacy ki ti jong hi amani bol mama aban le Thadou jut union ti jong hi amani sim aban le Thadou community international ti jong hi amani sim hi chi ho si hi chi platform mang cha hi aphat chenga Kuki CHATE ahin dem jing wa hi ti hi KHIPC in demna sangta abolin abana cho anoi langa hi eho hin tu ni chan ge ya any Kuki tribe su mangding to gon inei aneya ikiboy boy na wa jong hi ga veleu chun athing ta atunia any Kuki tribe na any Kuki tribe hi kisumang hen lang hele koi again thei dem ti hi ga veleu chun Lot James Haokip amani jong jaw chuna le Michael Lamjathang le James Haokip jong hi chiwa hi Haokip la a hi jaw chu any Kuki tribe la a jaw chu ai wanga tu ni amani hi any Kuki tribe against apanglon Thadou hilo pi Thadou ki sei hlona any Kuki tribe hi nasata demna abol hon chu ai la tu ni any Kuki tribe ma kila ho hi Lot James Haokip Khongsai Misau Changsan
haulai guite mate ti ho hi chu hi chiwa aphungmen tampi an pela baite ho wang vai phe hi in ni chi chu azi hielo jong hintin tampi mi tampi hi tunia any Kuki tribe ma ki khai khom hi chu hi chiwa hi alao chu mate ho jong tunia tribe achoma nei ta chalai chiwa jaw sa hi chi mate le baite lado le chan adang cheng hi chiwa chu kiloi khom bo chu any Kuki tribe ma chu kiloi khom hi chu hi chi ho se hi aham apau kibang na to I pau tho I piham ti ho si hi chi pau tho hi chu ai wa nga chu tunia Haokip hilo hil khatnin Haokip hilo ka te Thadou hilo hil khatnin Thadou ka hi tia lam kai ding go mi izat ham khat su min sit ding agot ahi lawai la asopi asangam I chan ham khana dem na a bol jing platform za chom asemova hita hi phai sunga ki selova email ma ho to pang khomova aphat chenga Kuki AHIN dem jing hi phamo akisai ti ahi KHPC na KHIPC in phondo na AHIN bolin masanga Birin Singh masanga CM Louis Birin Singh to hin ki tho hlona aphat chenga Michael Lamjathang hin Kuki CHATE sumin se na dingle Kuki CHATE oimo theina ding platform za chom mangchan na atong jinge ti hi ti kam khosei Haokip Information Public Secretary Kuki History Identity Protection Committee kona thuso chun mo ahikine na hi abana hi WKZIC in amasa highway chungchang thu ho hi lekha anathot kit veti hi mo ahin hi chewa hi NGT chairperson hi lekha thot anabol kit vin hi chewa lekha thot anapi nawa aseu chu ahi le masanga meitei hon hi chi song pi le kangui local highway hi chipa hi kei hon khat gal ahong boya May 3 2003 patna gen thei ha sana ka hin to wa mai te gam kazot thei lo phat novin tu hi inter village connectivity dinga ka kisiam hi in Kuki CHATE thinglang mi ho kizot to theine dingle ki connect theine dinga bo kizot to theine dinga lamlin kisim hi in hi chi hi kei hon geographical susi na ahi lawa hi le tu environment za chom susi na ka to naw ima boy ahin la meitei gam kazot thailo phat no vin kei ho Kuki CHATE thinglang mi ho ka ki hin so theina dingole ka lifeline no theina dinga hi chiwa hi lamlin ka hluno ai bo vin khokhat kizot to theina dinga lamlin kisem ahi bovin ni chiwa hi environment su se na ima po in ahi lawaile forest su se na ima po in masanga lamlui ho kisem pha kisema tu Kuki CHATE meitei gam aki ho thailo pha na Kuki CHATE ka ki hin so theina diule meitei gam zotna thi sanga ti chu thinglanga lamlin ho ka kisem pha no ahi bovi ti ahi WKZIC General Secretary T Samuel Zo Zole Dr. TS Haokip President KZIC kona thuso mo ahi ki ne ti chu ega phondo hintin hi chi hi NGT ho hinga jong hi lekha thot anapi naw memorandum anapi naw het sa na anabol naw hi ti chu het theine devai ga seu hi in aban le tu hin HTC kona het sa na niau cha hin bol kit win ngama hon aseu chu hi le Moreh le akim vela cheng mi pi ho hinga het sa ti thuso ahin bol hi in tu lai hi Moreh le akim vela cheng mi pi ho hinga het sa nom cha hi le ui chanat aki ha sei le tan hizi chun koiman uisa damlo ahi lo le uisa zo hon jong adamlo asa ho imi isa iso sa lo deu uisa thi au ma hi jong le hita cho kitup ta video ding koiman hita uisa adamlo athisa ho chena hita cho ho na imi isa ni asa ding Ahipoi tia hi chi na na akona kiven theine dinga boina nei hon anoya contact
nin bol theu hi ti a jong hi chewa hi contact number ho hi chewa hi ahung kita do in azi chu tu lai hi gancha a ko na jong na za chom chom mi hi min kikila thei a hi ta je a chu koi to bang oi cha dam lo au ma hi zong le hi ta chu doctor a puya gancha doctor ho hi vet sa a phateta lo kap sa ding hi ti hi chi zong hi he sa na a hin bol ki ve ti chu gin sei to thang secretary animal langa mopo ama hin he sa na a hin boli ti zong chu niga phone thei ki no hin tin tu hin Venezuela chungchang gampam thu ga sei leo han China in nasata tu ni UN a ke ho na chu ama hin nasata US army ho nato dan ho hi dem na sangta boli ti jong hi mo in China condemn US military action ti hi cho against Venezuela na Venezuela gamsunga US in na ato dan a power avet sa dan gamneu cha cha a US in kahat nai ti a hi lo le power kanei nai ti a anato hi pha ka sapoi ti a hi China in nasata UN Security Council a hi demna anabol chi chi China represent khat hi ama hin anabol na a hi US in don put na anei kit na a cho a hi le ke hon hi chi Venezuela gam sunga gal ka ga bolu a hi pon mi pi ka ga su gen theu a hi pon school church a hi lawai le pathin ho na ho kha cha ka su si nu zong om pon civil mi attack ka bol naw zong om poi a hin la Venezuela gam sunga a leader pau hi chipa hin agam sunga drugs a vai a hopma agam sung hi drugs a apuma ahin so partner to business bol na ahin nei partner hi chi again sa chu ki bola a leader pa bo ki man a hi in ke hon Venezuela vet sit na le Venezuela mi pi ho vet dana a gal ka bol naw ima ampoi ti a jong hi US in phateta don but na anaboli ti jong chu na sei do ke vin alang khana zan hi video in sim na ba jong chu kana sei ta in Venezuela president pa ahung ki mat do a hi mi tampi lamlena ahung po do vin akipa dan hole a leader pau akimat je a agam sunga chamna le lungmon na safety om tai ti a ki pa ta hung pot do hi mi asang telen hung pot do ti jong chu inamu de wa hin tu le tu a hi koiman asei phong lo wa ngai Venezuela gam sunga a leader pau vai hop dan hi adai lo tama tam a hi ti hi ga he theine de wa in sei wa hi in chule hi chito bang hi US in ani ve bol na a hi ta in masanga jong he thei deu kha chu Honduran kiti hichi president pa jong he anamat no hi cho hichi anamat no wa hichi president pa jong hi tu nai cha cho atha do pano cho aji chu ama jong hi agam sunga mi pi hon adei lo heta chu drugs a business a bola mi pi dingel tamo mong lo wa ama hin kho phat na ding bo ama hausat na ding bo ngai to ana na to ja chu US hon anamat do wa agam sunga zela na koiwa kumsom nga le li zen hi zela ana koiwa tu nai cha cho na hla do ve ti jong chu kimu a hi ni ga he te ne de wa chu Honduras ki ti hi Middle America a so hi lang hi ga velo chon South America hi lang North America ti a hin hi bana chu ga velo cha alai ta North America le South America ki job mat na gamneu cha hi chu hi gamneu cha hi wa leader pa jong hi anamat do wa hi ta chu nga pha sot pi kum som li le ti lang he an he no wa alha do pa no hen tu chunga hi Venezuela chu hi chi lai la hi in hi chi Venezuela te leader pa jong chu hi chi pa to banga hi uma tu ai Russia to China to ki tho a gamdang dang ho to hi ta chu drugs ho supply a bol wa Mexico hi in hoi lai ham gam ho hi na sata drug supply a bol ja chu US in hi chi chu a leader a regime leader pa chu
kidei lova hi chi chu hial na dinga na ki tong a hi in ami pi vet da na le Venezuela gam su mang na dinga na ki tong Ahipoi ti a hi UN Security Council a chu don pot na na ne ti chong chu mu a hi in tu le tu a hi US in Venezuela leader pa Maduro hi amat nova agam sungova ko na anapuina wa New York ko na thu anasay na achu Maduro hin ken I macha su hiel kanei poi tu a hi US ten narco terrorism charge a imat nova kagama ko na ihin puido wa hi in ken I macha hi chitabang thilse ka bol na poi ti awang he apang det jing na lai ti chu mo a hi in ahin la I chan geya hi chi ko na hi thu ahin tanwa aman a thil bol khil na ho a hi lo la adi lo na ho except ahin bol ring ham ti wang het the ahin ai po in hi zong le tu ni chan geya New York ko na Maduro in thu anasai na achu ken I macha su khial na kanei poi ti a hi anapang det jing na lai ti zong chu het thei de wa neo cha in sai theu hi chan chu hi han lang tu ni Kuki news hin ve a hin ngai lo zo se na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki chapa